batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Samna kulandakanaka manaka nani ya kunuanisa pe kubimisa bankumbu ya bantu ya imbi ina akena kusalaka mambu ya imbi ya kuzengaka bayinti pe bamfinda kuna na mfinda ya luki na ndambu ya mayombi kimvuka bakebogilaka CNCIB na bunkufi baunde kuizaka vwanda na ntola bamwangisi ntangu kilumbu ya tatu ya sabala ya betokele kuna na ndambu ya Afrique du Sud na mbanze ya Matadi. Samna kutuba eti baunde mekatuka kutala pe kufimpa finda ya luki ya kele liaka ya Mbo TV bantu kena tatamana kuzenga bayinti pe mambo ya mutindu ya undekezo na bebisa bambela pe bifulu bantu ke zingilaka ya bakebulaka na tigre na ndinga lumputu samna yao bakuzaka lomba na bamfumu nyoso bakuza vwanda kifulu mosi samna kusala kisalu na mutindu mosi ya Mbote samna kulembi samavanga ya imbi ya bantu kena kwendaka zenga bamfinda pamba benofedzaba eti na kulandakanaka bamamba kena kusala bakuzaka tula kimvuka yina kebanda kutala pe kufimpa bamfinda yango kamona mutume kuza zenga pe kubibisa mfinda baunde kuiza bimisa nkumbu na yani pe bafunda samu eti bazuzi kuiza sala kisalu ya bao na mutindu mwesi ya kufuanakana benofeta eti na ntola bamwangisi ntangu bavuandaka mbuta Sami Ilunga kele expert na kata inzo ya CNCIB kintwadi na monikisi ya tata secrétaire exécutif mbuta Mayaka Wissam pediaka na mbuta Simodi ya Mbilai yani nde kele mosi na kati ya collège d'orientation ya inzo ya bisalu tope kimvuka ya bakebulaka CNCIB. Na nsatu ya kutombola pe kupesa ngolo na bantwenya ya ikele na ndambu ya Seke Banza na district ya Bas-Fleuve sana mambo nyoso ina bao bameza bakusala tata ntubidi ya nkangu ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Joaquim Mavungu Ntiku ya ende kuzaka pesa nzila kilumbu ya 3 vandaka kilumbu ya 13 ya ngonda yivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole manaka ya kudiatisa pe kukengila bantwenya ya bakebugilaka encadrement de la Genèse. Benefita baiti tang manaka ya vandaka salama tata ntubidi ya nkangu bakuzaka pona kuna na ndambu ya Seke Banza mbuta Joaquim Mavungu yani nde mutukuzaka pesa atomabilu ya impa na yimbidi ya bakebogilaka rapper mbuta Malonda Poasi yani nde kele kuluntu tope ntumintangwa ya kimvuka ya yimbidi bakebogilaka arc-en-ciel kimvuka ya yimbidi kuna ke kuizaka yimbidila bantweni ya mingi tope bankama zole kuluta manaka yango ya kuzaka salamina na mbanza ya Kinzamvwete na mesongolo ya tata administrateur ya territoire mbuta Ferdinand Ndunga pe bakuluntu na batu ya nkakankaka ina kuzaka kutana na kifulu yango ani kumaka na Nairobi mbanza kimfumu ya Kenya kilumbu ya zole ya sabala ya betokele tata mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Ichilombo yani nde bakwizaka yamba na mfumu ya impa ya inti ya Kenya mbuta William Samuel Ruto yani nde kile mutu kwizaka nunga na bantsodolo ina kwizaka salama na ngonda mekatuka kuluta bamfumu nyoso zole kwizaka bula masolo sana kikundi ina metadila mbanza kimfumu ya Kinshasa pe mbanza kimfumu ya Nairobi kilumbu ya 3 ya sabala ya betokele tata mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo vwandaka na kifulu bavandaka kotisila nkundi na yandi ya inti ya Kenya na kimfumu mbuta William Samuel Ruto yani dekele mfumu ya 5 ya inti ya Kenya na manima ya kuvingani na mbuta Uhuru Kenyatta belfoita baiti mfumu ya impa yani nde mutukuzaka leva na twala ya Biblia pe na twala ya buku ya nene ya bayintswa ya inti ya bao eti anikedi ya 9 inti ya Kenya na kubanga nzambi pe na kubanga buku ya bayintswa topia beko ya inti ya bao mefuita beti manaka yango ya kuizaka salama na nganda bansaka ya Kasarandi kuna na mbanza kimfumu ya Kenya na Nairobi ya vwandaka ya kufuluka lokola diaki bansolila ya kuizaka vwanda ya kukanga sana mekanti ya vwandaka ya Ndembama ape na Mbote nyoso pe na masoli ya baba kuzaka bula mfumu ya inti ya République démocratique du Congo pe mfumu ya Kenya bauzole bamonisaka luzolo ya bao na kutatamana banguizani pe nsalasani na bamambo nyoso na ndambu ya bayinti nyoso zole
bisalu yai ya bilumbu iya ya kuzaka banda kilumbu ya 13 ya ngonda Ivwati, kilumbu ya 17 ya ngonda ikaka Betokele ya kele samna kupesa nzingulu to pe bakebokulaka statut social na bilongo pe bisalu nyonso ina kepesaka mavimpi ya bantu na inti ya République démocratique du Congo. Penandame ya kaka kubongisa pe kumanisa bangindu to pe projet yai kelandakanaka mambo betadila kulunda bilongo nyonso yai ya kele samna kukindikisa mambo metadila bifulu baketekilaka bilongo na inti ya République démocratique du Congo. Na yau tata ministre ketalaka mambo ya finance pe yani na kusala interim ya ministre ketalaka mambo ya ekonomi na inti ya République démocratique du Congo. Mbuta Nicolas Kazadi yani nde kuizaka baka ndinga pe yani kuzaka tuba bantu nyonso kena kubaka kifulu na bisalu ya bakuza sala kisalu samna mambote ya nkango nyonso pe na ndambu ya nkaka vice ministre ketalaka mambo ya mavimpi ya bantu Veronique Kilumba yani nde kuizaka bambula moyo na bantu yake na kusala na manaka to pe programme d'action ya gouvernement ya inti ya beto samu itiba sala kisalu na mutinu mosi ya kufanakana bilofiti sabeti bantu ya bakaka kifulu na bisalu ya bakebulaka atelier baonde ke kuza bimisa ba mambo mosi ya kufanakana samu na kubongisa pe kukubika yina bakebukilaka talu ya kusumbila bilongo pe ntalu ya kubakila mavimpi ya mbote na bifulu nyonso kwa kuna inti ya République démocratique du Congo. Na manima ya kubula bansaka ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo banya bakento ya Lubumbashi baonde kena kutatamana okubula ya bakebolaka tournoi préliminaire ya Afrique centrale ya ikeuza pesa nzila sana ngona bula Ligue des Champions ya banya bakento kimfuka ya mutopi ya banya bakento ya Tupuisa Mazembe Anglebert baonde mekuiza nunga bansaka zole na bansaka zole nyonso bamuka toa kubula kilumbu ya zole ya Sabala ya Betokele vanda kilumbu ya 13 ya ngonda Ivwati samina metadila a demi-finale mibudi ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo tope bana bakento ya Tupuisa Mazembe baunde bantukizaka nunga bana bakento ya kimvuka ya mutopi ya Kekis Football Club ya inti ya Chad na makongo iya na Mpavala bilfita beti makongo yango ya kuzaka kotuswa na Merveille Kanjinga yani nde kuzaka tula makongo zole pe dikisha di Congo mosi onderumba ape di Congo mosi Mazembe yani nde kekuza bula na bansaka ya nsuka na kimvuka ya mutopi ya Awa Football Club ya inti ya Cameroon ina kuzaka nunga ekipi ya Malabo Queen na ina metadila demi-finale ya nkaka befuiza bati Awa Football Club pe ekipi ya Tupuisa Mazembe baunde kekuiza bula bansaka kilumbu ya 5 kevanda kilumbu ya 17 ya ngonda Ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole pe ina kekuiza nunga bansaka bakebulaka finali yani nde mutukuza baka nzila samna na bula bansaka ya Ligue des Champions bana bakento kekuza bulukila kona na inti ya Maroc kubanda kilumbu ya 13 ya ngonda 10 ti kilumbu ya 13 ya ngonda 11 ya mvula ya Betokele. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.